elite class. Hami. Pete lagi balai one so ka second wave. Tote ngalam yo shi ibe le changkai. Hapai sa ikan news ngai balai yo one ka second wave ba katawan ka lockdown dai. Hami se, pese ai. Pete ni kasi channel ai. Hoi hoi. Hoi ki nhai. Pete buat ngan phone nang mentai ko oli. Hoi. To bye bye. To hoi to. Praise the Lord. To keren em? Hallelujah. Hey, kita nak bikin news ya? Kita na apa dikasih channel. Balang kanuan dia besok kau lockdown. Beli pinting. Pinting bahap ada ke ban hable vaccination. Pemle. Okay. Dua hi macam sini rungi dua hi te mentalingin hapung no. Ni ngate ban dua rungam nang. Dua isa. Ni ngate ngasung tiang palate. Pimben eye vaccination na pun no pin eye pin man. Pin eye em. Ni sekolah ngan sekolah pada PC bed. Ngah hapun likot nanti mentah. Badan sudden exam. Okay, bye. Ke exam. Exam online pat. Bibi benda online. Kadang kau tahu ke kam. Oh, pidan exam deh. Kerekod juga Okay. Are you? Oh, hoi. Tutup pulih happy ke tu ngar dan exam tengah pulih. Okay, bye. Dan saya itu ngan sekolah di sini ambil mentang pun kampal ngah hakol lagi perlu papun bah. Bak beli lang kita ki vaccination ni itu. Okay, bye. Bye. Nih, kali rupang trepan ai. Sudah dapat kali lockdown tek mata dikit. Kalau benar keserkatan bu ini hanya. Syupi. Sampai lagi. Ni balik saya yang aku minta kasih. Kalau penyurat teh. Ni YouTube. Cari yang aku beli. Aku perlu dari tiap kasih ni kemana tiap. Kan boleh aku baik pun nanti dua ini pi. Rồi. Ôi. Em là người hay gì? Em đi ngặt thật. Ngon tip. I'm just not ban news. Rồi. Itu naya kuslai kata-kata. Tinjuk beli tip lah thak bak wat ki kuslai dekat dok nunjuk pi. Tungit pi hok pa jonga tungit hangaru. Ti shu kuslai bi kumnung penso bhai beli namar ba. Ani kai berok kajar kadi nak daw jungihi namar niya long ki standar kanamo di jesen pendak program minta hindi niya syong khop nak fi omaya le changkai sai minta sir mana le dah syong na hiyen niya long jingdoi niya doi okay hot emang tre hot okay to here mp okay ta bye ta yang second hot ta okay ta ini minta lihat syukur ni tu mo. Ni kalau dia piang apa ngali itu ni yo injil empatip ni kan ni. Itu saya imo, sepang kan ni. Hoi kan? Syuk ngali itu iba kalau kan dia sekolah lockdown. Injil, pi news ni, pi news ni. Hah? Pi news ni keluar. Hari ni channel. Baik lawan ke second wave. Mana ni lebih ni kelas ni long berpite tatnya. Terus ngap sih ni langsung
penting tapi kan kalau lockdown bahkan sawan biang em komne ngai iba kan news ba ki ong bakal lawan second wave bat kan kam bat ki ong ban ai vaccination teh Malili naik tiang dan mama tinjau boleh kok nama naik puli mentani apa puli ko naga ai puli ayo puli nani exodus kuno nggak puli tank sama exodus puli mentang ayo biar exodus ada genesis ada apa ki ong puli yang na APO ada genesis exodus na APO oh cuma ini PTP dana lu mo bahkan lu oh em kalah Puli tu kat lain. Satu puli pisen tu. Kata kas nanti kan selong kadak EP. Ha kajing ha kaba pidon. Bat haba ngayo iya kata kas nangan. Ya palat EP. Bat kata kajingiakan omlong ya kaban penjot EP. Haba ngan syok ya ya kari Egypt. Diperkatse. Pios non. Susna ni. Pisung tu nempat. Tipsi. Kata kas nam te. Kas nam pe. Tas memberi mensyua. Takas nam kimeraru la bani ada ikut Islam karena ya taka kuar ka hukum ke jong boleh mensyua nang ya daka anju kimerat te ban hak kinya dalam takin takas nam ke jong kimerat lata ka syukat la ya dai ki tata na ka syukat mental itu takas nam ke jong jisu ke badan hanga ba kapi kan ya kan pelat kita kibangit iba syakri bahai ublay ngin lat bet jadi iba syakri bahai ublay ngin ai tidur di ublay ngin shani abe ublay ngin nami kuslai lagi ni ki baro namar ka bible atho iba ka te ibanja kata kelam katakan nem senior ketika dia ingin mungkin banget pan ini kalian hak ublay kan mungkin punya kusai ini nyolong kita di bongnen apa jadi kibanget ini mungkin banget maba apa ulu na umat hius itu lah kalau bawa waktu kusai kadang nujung pitu pi hak apa tunggu hangaru mungkin kadang kami ni tak manusianya manusia dia hak ublay nama kani baru kadang jingli kajungi bakal jai ni kumli kadang buat mention sedang dalam orang pi kumtumo Mesin sem em ngam ju postitos jongate ngam ju bu shute kini ki jawai perthai ei mentar labu dia hoi ki nglabu dia lihat entah apa tipsi ki parlo ki jonga ki bu te ki bala ki ba o shanang da jongki tak tahu kan patang mangite belum kestani di balong jisai ada balong nang kiu sedrong ni pat nang hiar tiga ti banja kan ni baru ubli long basu aila bau setan yo let dan buat pen bendri wingi pengen kelak bangun in pai biang su boleh ida wan sa kata gawe liba kamjur ba kam shoot tekan jayu kadekin ba pio sabun jendoi nang si nam ta jangan mari ban bu juga bang pio pi haban duai ni ngam danang bahaken ban duai em dan kamari bandang nomor ba kade kado nu ke jong pi bendik pol ong kam dik ke jing pra atlet de ka jing nang hari kan ko nur ko balik nak dok no dak ko sim katai bakam kung sanini ni doi ngin pentit chu blek kum baca kumta ni tu blek ta te blek usno dak dok no ka ba ni tu lo ko ba khu te ka dok no ni blek usno ni ma bon sim bang ni shu bla bla ek bang I dan jumen tadi ka to de te ka ba doi na ko dok no dak sim ni ka to kan ngan le di shana shanga shipang te sa puli bible ru de taman chu wai bible ru ba pinlong di shai clear bukit la dawan gitu gibri wa pensyakti itu ya pi komentar ma pi ang awan kata kasken di pi minta kan puli bible kanan katin jublei kana urem kamdan temta pi kelan pi wa pi haban ya ma pi dadan pak katin jublei pi ang pi skente dawan to turu ngem syakti na mari adan pasang katin adan ke jiada ke jublei te kun tak tapi dia kum pin aire to vaksin pat ngam aile yu masaknya klante ya aile yu hi dekli jekli pi ko ilo bagam no kelise shani hau bleng shani hau buri shani hau bleken ti nama katin jublei ko te kalau ko bathala ban shani hau buri ini shani hau blei kalau kalau kaballa kemudian kamu kabamla kare yangi bagan pergi tak laban shashi shanga em dere bale harbari mo bre wisi to mo iki bre ki bale harbari labla ni shisha ki laban shaya ni ngan let naman tangan persyang na banit puli bible te dadan kam ngan sakole pi ngan sawan ba kamerajo pilong lang thank you bye
Pansin nila banti. Yan sabi ang lola doon Genesis mo. Kadang juga ni lockdown kamu. Ni sudah nanti. Nak tengah banduan cara Injil pat ila hamungan duai. Balikin ka tanah puli Bible. Pasya santia bet. Kan samtidigt det är så jobbigt att ni så lockdown tätt boleh beberapa ramla dua ramla lemno isi preston isi kasih umno no what's up to up ngan page phang bye. Bye. Kita skimat. Ini waiting. Shushu an call it. Pecha ko to ko wait pika to ko wait ba juntu 8 don babu ba pang tu vaksin. Ampat pecha phang sa pechi phang ni yo lap injil nga ngadang sukhi thia sngi ben marba. Masuk thayam ngale di sha sha si phang. Sa pecha ko to ba pet ba ngalasen ngai pha. Pecha ko to sa pe nga parjo pha bos tetos to nama kipun buat status dengan page pakatut page pakatus cing komedi tos to page kindiak ikan di lebih akai page kindiak to bye to bye sisa nampak ikan ni no kay kamsuk kan dito bana kan dia wala sin asisin singil abyang hem ini di sana siya kablo ni mga shpul kay kapor kum ni kam pwede siya iwan siya duay na matatan ng tulay na nam tagi babala second try nam tagi two can try give 3 step baba min make can try what shot and try kana shimi ro bikin thiak tam bam can try cuma to so ding kecil try kecil pak juno no pa na bai kini ber umpan perte ke juno Jesus Christ hallelujah amen da amen ya roy try ni la shay kin bani duai ni kan danong syarai tela syaiken dah po imani rumla ta ayin ni marwai lahi tengah lapi
kabut ni. Ni teraji sumir mitep pinya melara banduai terani tera. Ih jingkelat cuma tera. Oi. Ni langsung tight langsung boring lah buat baik aja biang. Tight. Hello you. Sekolah? Iya, aku ati benai kelab malek menukin Iya mesat Dua rumah. Takan ini kini ke lockdown ti siya ila lockdown siya hijau macam pekat Isokat telah ada semua mo. Takan hot. Tuh itu farang bulkan. Tuh bye. Dua kini tambang melak air sini. Ni melak saya. Kaya itu ngasam tian osya. Okay bye. Tuh. Jin buat syak sini naik pin begini ya. Ini aktif gitu. Lei pi. Ngarang phone parlok kan? Sosial. Ayo sa phone bed ni. Ini lah cak kan yang Lagi lah. dia message benar bapak nak buat cha WhatsApp. Message you atau aku nak ngurus. Message you? Begini. Dah pelapit kan. Tamu kami phone ni kami bapak message mana-mana tu. Abon tenang kon tips you. Pilih ayu lah dulu Pak. Hah? Pilih ayu. Oh susah kan. Supaya kuat sepang pet bol sepang tu. Aduh ini apa dah? Mela ngaban doi tan ko doi pi. Naik apa ni kacing lah tambah aduh kan? Tips Kau nak di baca tiang? Shakti yang kini manusia tu shakti yang mentah tu sung balai man kulak kai ban. Jelek kai ban. Tadi badan kemapi kita kadang saja kami pi ogum ta naman kulakai. Ni kita syukur kan ni kamu kebaja kan ni jinjah ni perteh pi ong balong man kulakai. Kan kamu kai ni kamu kebaja kan ni. Tamu tu si yang abati. Saya ikut tu jing jong pi. Dia tang tu si minta minta syurah. Ada man kulakai tak belen. Pi man sim kia. Ada mangi ki belum kestan ngim sim kia mangi. Itu kiwai lele bomba tip iu blik bomba long kestan. Ada hiban jap ni kan ke perthai. Di badan ko manga ko mapi balang ko ni long khen kam kai ti kam shisharu long be aklem. Mungkin skap hira ong ke airu. Syukali pangai pigawai mo. Isting charging it kadi baro Oh ya baro kan. Kiba di kristan kiba nget ya baro hi. Balik kiba nget rumah tabar baro i kibalayangin. Iya. Kalau sulung kam kai pi benong tang social media te benia teli benong benia doi sha jingit. La hi se doi sha jingit hapo yeng po hapo chotru umpala benia teli pi mut haying hay pisu ong pi menta mo. Ta ken shu ngan shu keren ken mo. Benia la jom. Man shu keren nga ken te si sengap ken dia menta hapo social media te baro ke ong sha jingit. Onda lakut ken ka dalakut ken di lockdown shumut dalakut ken mo. Te na syaipat hapo social media te ya teli bisa jingit kat bah hapo perthai pat ngam i beki ken ya teli bene sha jingit. Mai da stu ken ya teli tama kalau ko ni kan ko ingin ya duai utra. O beli ukta maka jing duai kalau ka bo. Tapun ki perthai baro ka we da ka jing duai. Tingin ya duai ken ba kata jing duai ke jongi kan trekam ba kini punya jaga balang. Hindi tahu ka social media, yung pernah jadi jing sa jingin. Hindi baro kin pelong kabalang ni
Lah haki banget ni. Kayaknya kesan deh. Kumang abak pira. Dah kini pelong siapa kini bang abak pira ni pelong bet. Hadu kata kejungan alasnya tu terangnya ne. Yang pelong ini kejungan syajingin. Pada meni haki ni kisih poling jupen dong duai syajingin sama ni. Ngi tengi pelong kita ngalong kailong epat namar ba ka klam kampar wan dan je teli te lawan ba ka klam ki teli dan aja ka klam kum dai kemau piti spor la aja ka klam takadang ala long haju hayeng te pitip balai bu ya ka yumani dina kata em namar bengim la mane dua hayeng tin ba ibang sisong hande ngamla ban dua kum ba dua mepi baklanya tengam la takadang wasung jenjar. Yang tampur kena ublay bingin lah. Padang sedang lingkong ni mana di balak, mana ulang ngarang lingkong ulang akhirnya. Tangi persian tinggal salah. Kadai apa? Ini epet hari diberi, ini epet yang tadi kan. Ini dua yang nam tajam ki. Sakit mau kan? Lala siya ikin sajing it. Marwi lahi wada dendaya beton nang rumla. Katali nang ong kata nang pasya jing it kata nang tangan. Dek menutim. Lak me iyang ahli telah siya selot. That's really good one. Lahat ay sadya ito na kumukan. Mirror on the wall, surrounding this lines, point another flaws that isn't who you are. Lahat ay sadya ito na kumukan. Dan mak injil lah ni dalam simpan. Sekolah bahkan dua. Soal batanya. Ping. Ni. Kau tu bila itu. Up. Dua ni. Ha? Rasong kena. Kan dua. Ha? Kan dua. Dua hi. Gimana tu pada pilih pun pinang ni. Ada ban alifai pinang ni sama akalan. Sudah tak balak kan? Bang Zimbam ni. Ha? Bang Zimbam ni. Jibang kita. Apa kiok sa jingit? Kau nak ni pan? Oh, tu ngah Pitah. Kau Bang Zimbam. Labang kenyam nak tinggal lihat kamu kan? Ada mangi balong kristan. Nilang kum ni kecilong. Jadi kum kiwik empat tip yang diskus. Makile, kami itu Muslim, dari sahaja maki, ada kapor id, kami kile, kata maki syakri ubli ba, masuk orang kami Kristani suatu, bagi mana ubli tip dan hire, lang hire, dari mani utah ubli ba, ia bagi sisa, bahkan ini kajing dia akan jongi kalau bang mentoy, lalu pun suatu, lalu pun sampang, ada pun suatu mental, lalu pak pun suatu kan, yang pun suatu kami punya pila dia. Ada yang mau cara dia bang keren lapat mau disini. Lapat yang angin sisa ya pi. Nampak soto semua sisa bawa pi kepada ladade sisa meladani ke Kristan ladani dua mangi sisa. Boleh unnom pensang ek baca selat me kendo. Sisa pi apa pen ke kamat ke jangan.
ngalak ban pampat hadin juga niru ngalak ban pampang hadin juga niru mo yo ba lockdown le community kemudian yo ka bam le ngim yo suban menta ding yo dang bam kumni bang hapor ka jinjar ka de yengi bengen syatngan mo ngen sabam pat hadin din em sisha ga pentai khamat junga na tu menta sisha ngan bu se gani ka mobile an bu si ni ki paro bat ngan persang hi bangan dem khamat juble ngan duai bat sisha phil along ka jing shai na kamta ka jing junga te blei shisha na ka kui pi bat shisha pila pensu tu enga ba pila wan shisha ben pala ika men sim ka jangan ning kong to blei na ka kui pi ba pinang ya jurang go blei penang kam ni ta yang ai phil ma blei i ya phil katai kan ner bo i te yang ta ka kwa i phil ta ka mo no ka do mis nai pet brio than dai pet thank you brio umlong ini pa sha sha iru kadai kan sa mo na do ka do no kadai kan ma pio Wadan ki hospital ki ko try ki dong rep ki kon swer ki kon rang ki ri kon thai ki ko try bishar hok ba me ki basale bom de ki ko pa me de chnga re duai ki spin thia ka chung me ka ri ba ka chai ben ri ki ko try ba me long ub le ki ko pa me de chnga ya wan pen em kham da mi ni ki kon samla ki ta ki long ban long ki ta ki nong rak tin sim ki chung me ki ko pa me de chnga yu ngon ok ma chme de yo me ka burang try ji su chnga mo ka burang te ji si pan It will